Job kaput ke Barcelona ya ke Elche. Aka jingle kai La Liga ka banang kong ka jengka. Na ka banta ka samoy kai ka bat mai. Da ka baw Raphinha lala ban tep argul. Kumjuru Fermin Lopez lala ban kerwit argul. Marcin Wan Pai na ka injury ka bala dem. Shu na kalyong Feran Torres ro ubalami na ka Barcelona. Marcin Baumi madan nangkong ya ka PSG haka League 1. Ulala ban kerwit argul. Bat ba nakalyong Ruben Amorim ubri push barim jong ka Man United. Manta ulas dang ya ka jingla ka Serie A ka jong ubat ka AC Milan da ka jingjom. Te hoit pulak habang ipai nakalyong jong ka Barcelona. Aka jingla ka banangkong ka jong ka ha ka La Liga. Nakabanta ka samoy lakay ka bat mai. Ka Barcelona ka lalaaban palim kaput hadu san lanot kol. Ya ka Elche. Da ka baw Raphinha lakarwit argul. Kantop ya kaway ka penalty. Kumjuru ka shigol naw Adeyemi. Urang ilka bedang depsoy ka Barcelona. Aga jing imadan ka banang kong ka jungo. Nakabenta ka Barcelona. Shushu Fermin Lopez ro lalaban ka with argul. Hadin bolwan pa na ka injury ka baladem. Kumjuru nakalyang ugardan o bedang depsoy ka Barcelona. Ulalaban pun bu artli ki ases hakan ka jing ilkay. Kadba habang ipay pat nakalyang ka Atletico Madrid pat kalukot haka jing ilkay. Da la arkol persya ke Villarreal. Akan ke jingil kai La Liga ke jongka. Kaba nakalyong Alvarez UI kumba komen bat ke Atletico Madrid. Shu habang ipai pat nakalyong Feran Torres haka jing madan ke banang kau ke jongo. Nakabenta ke PSG. Aka jing sedang jongka haka League 1. Feran Torres lalaban ke red argul nakabenta ke PSG. Kaba ke jingil kai ke jongka kalkut ke jingil kai. Lang ba la arkol persya iya kerenes. Kadba habang ipai pat nakalyong Ruben Amorim ubri push barim jong ke Manchester United. Manta haka jing pendiay ke jong ya ke AC Milan. Haka jing sedang jong ya ke jing lakay Serie A. Ulala bankor da ke namjom. Kaba ke AC Milan kelala aban pelim la wikol iya ke Torino. Bat nakalyong ke jing lakay Premier League pat happening ke Newcastle persya ke Liverpool. Kaneru kalkot da ke jing kay. Lang ba arkol.